Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi, vaaki va fayeriwa makaya hikokwalaho ka nyimpi ya misava exikarhi ka masipala wa Tzaneen ni vukosi bya ka Mukguluvuto. A hi lo yi teka hi nkani, a swi fani na tindhawu leti vanhu va famba va tshama hi nkani, laha hi nyikiwe ximfumo eofisi ya ka hosi Mukguluvuto. Hi hlamala loko va ka masipala va ta na backup ya maphorisa va fita va hi dilizela muako ya yini muako ya yina yini. A va te agenda ya vo ya ku faya a va nga tirhisi procedure ya khoto ya nawu, a vo lava ku honela vanhu na ku poyila Mukguluvuto. Mukguluvuto va n'wi hluvurile, a nga hambalangi sweswi laha nga kona. Milangutisa Ngula ya Vutivi, vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Nyimpi ya misava exikarhi ka vukosi bya ka Mukguluvuto ni masipala wa Greater Tzaneen yi siye vaaki va ri hava makaya. Masipala va ri va teke xiboho xa ku mbindzimuxa tindlu ta vaaki lava nga tshama swi nga ri enawini. Kambe va vukosi bya ka Mukguluvuto va sola xiboho xa masipala. Va vula leswaku laha masipala wu nga onha kona i misava ya vona. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Tiakeni Mkhalane u langutisisa xiphiqo lexi. Xana ndhawu leyi i ya mani? Va vukosi bya ka Mukguluvuto ni masipala wa Greater Tzaneen va kokelana hi yona. Vaaki va tikuma va ri exikarhi ka nyimpi leyi. Muaki Penny Sambo hi un'wana wa vaaki lava nga weliwa hi khombo. Sambo u xavile xitandi a tlhela a nyikiwa maphepha ya vun'winyi hi va vukosi. Kutani a aka, kambe namuntlha ku lo sala marhumbi. Loko ni nga ha fangi tolo ni nge hi futhi. Ni vula ku ri swi tikela na munhu loyi a ngo lo aka one room ntsena. So loko se swi ri so, loko ni nga ha fangi tolo, hayi a ni tivi ntsena hi lexi ni nga ta xi vula the way ni nga hi xiswona. Ni lavile xitandi la ka Mukguluvuto, ivi xitandi lexi ni nga xi kuma a xi endla 6,000 rand xin'we. So hi mhaka ya pulani leyi ni nga na yona ya yindlu leyi, ni boheke ku ni xava swimbirhi swi endla 12,000 rand because plan ya yindlu a yi nga fiti ka xitandi xeyiwani. So i va nyike maphephe ya xitensi lexi va tlhela va ni tiyisisa ku ri ni aka ni nga chavi nchumu ndhawu leyi ya ka Mukguluvuto, mara ku ve na ku lwisana na masipala na va ka nkuna hi le ka Mhlava. So mara nyimpi ya voho yi herile, va va ni komba na maphephe man'wana loko ni nga ri na wona la kusuhani va ku phephe leri vulavula hi ku masipala a wu own land ndhawu leyi ya ka Mukguluvuto. So timhaka ta Mukguluvuto na nkuna ku nga ka Mhlava masipala a wu tingeni. So no hlamala namuntlha loko ta va kuma ku yindlu ya mi yi wisiwile kumbe yindlu ya hi tiyindlu ta hina hinkwerhu ti wisiwile. Mali leyi ni nga yi tirhisa la yi tele ngopfu, ni tirhise hi ku komisa ni resign ka khampani yo karhi ni to ka ni nga yi vuli hi vito, ni yi tirhele 13 years hinkwayo. Ni resign hi 2023 January. So ni kume 450,000 ya pension fund, hiyo leyi ni nga yi tirhisela ka yindlu leyi. But a yi zange yi nga endla everything. From 2023 February salary ya me ya every month until today a ni yi tirhisela ka yindlu leyi. So loko mo yi langutisa kahle kumbe na ti-picture leti ni nga ta mi xerhela toho, yindlu leyi 10 room butterfly house. So yindlu leyi nga na plant as ni vurile ni ku ivile a yi fitini le ka xitandi xin'we. So ni tirhise mali yin'wana ya ku tala ngopfu. So na vula ku ya fika 500,000 mali leyi ni nga yi tirhisa la. Vaaki va ri hlaselo wa masipala wa va hlamarisa hikuva va vukosi va va tshembisile leswaku misava leyi i ya vona. Va hi hlamusela leswaku ndhawu leyiwani va yi winile, ku ekusunguleni a va hi byele ku ri a va kokelana ndhawu leyiwani na hosi Mhlava, hosi Muhuvoya, va ka Mukguluvuto na masipala ku kokelana mintlawa ya mune. So loko va hi byela ku ri se va yi winile va hi komba na maphephe kusuka eHigh Court ePolokwane lava nga hi hlamusela ku hawa mi nga sungula ni ku aka ndhawu liya ya hina, loko mi nga aki hi ta teka hi nyika van'wanyana. So loko hi sungula ku aka ho hlamarisiwa hi masipala loko se a ta deliza swilo leswiya. Se hi ri vaakatiko hi le ku hlamaleni leswaku xana ndhawu leyiwani kahle yi le mavokweni ya mani. Hi kombela va hi veka rivaleni va ka masipala na va ka Mukguluvuto ku ri i mani n'wini wa ndhawu leyiwani, hina hi yi xavile ximfumo. Loko ku ri ku
vini va ndhawu i masipala a vulavurisani kahle na va ka Mkhulubutu ku ri Mkhulubutu u xavise ndhawu ya mehe, se tanihileswi u nga xavisa ndhawu ya mehe tisa mali leyi u nga yi xavisa hi yona vanhu lava va tshama laya a ya wena ndhawu leyi u nga yi xavisa. Ku na xivuriso xa Xitsonga lexi nge loko tindlopfu timbirhi tilwa byasi bya vaviseka, onge swa fana ni le ka ndhawu leyi laha ku nga na nyimpi ya vun'winyi bya misava exikarhi ka vuhosi bya ka Mkhulubutu ni masipala wa Greater Tzaneen lebyi nga siya vaaki eka xiyimo xo getserisa meno. Loko hi ya a hosini hi fika hi vutisa hosi Mkhulubutu ku hosi Mkhulubutu yi ku hi xavile switanti ku durha hi va ma 50,000, swin'wanyana swi xavisiwa hi vo 10,000, swin'wanyana swi xavisiwa vo 6,000, swa vanhu va hala ka Mkhulubutu va ri swi xavisiwa 500 hi ku va tshama va hala. Mara namuntlha a mintolo hi hlamala loko va ka masipala va ta na backup ya maphorisa va fita va hi dilizela muako ya hina. Hi miako ya hina loko mi vona i wile so a hi swi tivi ku hi ta ridlela ka mani. Sweswi yo rilela va ka SABC ku maybe time a hi swi tivi va mukhansela va meyara va Greater Tzaneen loko hi futa swi kota ku ta tshunela haleni a ta hi kombisa hi byela ku okay laniwa mi xaveka vanhu va wrong kumbe vanhu va right kumbe munhu wa right hi muhlava kumbe hi muhuvoya kumbe hi masipala a hi swi tivi. Hina hi lava ku leswi yi nga wiseriwa swoswo a va ti va ka masipala na meyara a ta hi kombisa ku okay leswi va nga fayetela va nga mi xavisela mi nga xava laniwa n'wina mi nga ha suki siyani swilo swa n'wina leswi mi ta ka masipala mi fika mi ta hakela koho hi mi nyika ti-PTO ta ntiyiso ku na ti-PTO hi na tona from Mkhulubutu a hi swi tivi ku hi ta ntiyiso kumbe hi ta mavuno na. So sweswiwani mali ya mina hinkwayo yi lovile, va vuhosi a hi va voni ka xifaniso a va tsutsumisiwani va tshinelela masipala ku ri masipala yima ku onha endhawu leyiwani vanhu lava va nyikiwile yini. A hi lo yi teka hi nkani, a swi fani na tindhawu leti vanhu va fambaka va tshama hi nkani laha hi nyikiwe ximfumo eofisi ya ka hosi Mkhulubutu. So hu mangala sweswiwani ho hlamala loko vona namuntlha va ta hi fayela ka Mkhulubutu. Hina va hi byele ku la yi le maxubini ni le masirheni ka Mkhulubutu yi le ka vona ku za yi ta va na matimba ku ta fika la hi ta xava ndhawu leyi ene va tlhe va hi nyika wo maphepha lama va tlhe va va na hina va tlhe va hi byela ku loko vo ta va ka masipala va manimani hina hi ta va kusuhi hi milwela hi tlhe humesa na maphepha approve ya ku komba ku ndhawu leyiwa hi ndhawu ya ka Mkhulubutu a hi ndhawu ya ka masipala. That's why hi ve na matimba ku za aka miako ya ku ringana na leyi ku hi ta kota ku tshama kun'wanyana hi ta endla mabindzu kun'wanyana hi ta endla ku ti hanyela. Esifimeme a ni tirhi ni xave hi mali ya mahetelelo I'm a self employment. Namuntlha ni swi tivi swa ku mali ya mina ku ringana 34,000 na ta yi kuma kwini. Eka nkarhi wa sweswi vaaki a va swi tivi leswaku va yime kwihi ni leswaku va fanele va tsutsumela kwihi loko xiyimo xi ri tani. Naswona eka nkarhi wa sweswi vaaki a va swi tivi leswaku va ta kuma ndziriso ya timali leti va nga ti tirhisa ku aka miako leyi. Na namuntlha na sweswi va ka Mkhulubutu a va se hi vitana maybe loudspeaker ku tanana haleni swi fambi 1 2 3 kumbe na tolo a va hi vitananga lero ra ku u balekile na nga sunguli ku endla swo hi hosi Mkhulubutu. I ra vu 4 times sweswi a xavisela vanhu va ta va wisela a baleka ene na ku mukuma hi mukume ni sende mali leyi ka account ya FNB ni kuma receipt ni tlhe ni kuma PTO at the same day kwala tribal kwala mara namuntlha hi ku hile ku rileni a hi va ku na lava va ku pima kwala loko va fonela hi va ku a hi kumi munhu mara loko ku ri nkarhi wa ku hi fanele hakela timali xava stand ya va kuma va tele venyi va lava hi nga va nyika mali va balekile na namuntlha sweswi ene ni sure ku hi nge he pfuki va vonile va ta rivalisa malembe then va xavisela van'wana va nga swi tiviki ku fana na hina leswi hi nga swi tiviki. Me I'm from Phalaborwa la Tzaneen notice hi ntirha ni nga swi tivi va ku xitandi ni ku hi xitandi xilo xa kahle ndhawu ya ku tshama laveka ni humesa peni na hakela swi hela kwala swi ri va ta yimela van'wanyana va kuma vo Pitori vo kwini Mpumalanga va endla the same thing. Hi ku vanhu va la ka muganga lowa ka Mkhulubutu ku hava na wun'we nga ta haleni a ta xava ku xava hina va ku ta hi famba vanhu va le kule vanhu va ku nga tivi ku la ku humelela yini.
mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni vamasipala va ri muvangi wa xiphiqo lexi i vukosi lebyi tshamelaka ro xavisa misava leyi nga riki ya vona. Hi hala tlhelo va vukosi va hehla leswaku masipala wo va ni xikungu xo biha ehenhla ka vona va ri ni mpfumelelo wa nawu wa ku fayela vaaki tindlu a va ri hava. Va violate judgment ya judge va teka swilo leswi swo ka swi nga ri swa ntiyiso maphepha ya ku a nga ri ya ntiyiso ya kala na xitempe va ta faya hi wona. Before va faya ni va vutisile mene ku where is the responsibility for sheriff aku loko a vona yi lava before mi sungula ku faya a yi vanga kona ni ku did you serve our people a wu yi servanga a yi na return of service mara u le ku fayeni a ku me va ka masipala va te ni faya vutisani loyara ni ku ni nge vutisi loyara because u tiva nawu u tiva procedure ya court ku loko munhu a ta na maphepha ya le court a khome maphepha ya le court ya ku famba ni mi ya faya ndhawini yo karhi u teka maphepha lama u ya serva vanhu lavaya ku va na return of service wa va nyika chance kumbe 7 days kumbe 14 days ya ku va ti prepare kumbe va longa tinhundzu ta vo va famba loko va tsandzeka ku defenda. So u hi sevhile hina na a nga hi sevhanga u va sevhile vanhu va hina na a nga va sevhanga phela ye khome maphepha ya ku mi nga fayila ende court order ya ku faya a yi kona maphepha lama nga ma khoma a ya na xitempe i draft nchumu lowu a nga wu khoma a hi court order mara mi lava ku faya va ku va kume call ya ku huma ka province ku yi huma ka mani ka province mani swi tivi va kume call ya ku huma ka province ivi kaputeni va tshinela laha a ku yime security company va byela lonkulu wa n'winyi wa company va ku do your job va ku loyi a yimaka mahlweni ka TLB a n'wi teka hi n'wi hoxa ndzeni ka vhele loyi a sivela ku TLB ku faya ende sweswo leswo a ku nga vula mani a ku vula maphorisa a ku nga vuli security company a ku nga vuli sheriff lero laya a va twananile vanhu lava hinkwavo ku a ku ya tirha phepha ku ya tirha ya matimba i mfumo wa njhani na loko a va lo va byela va ku hi mi nyika masiku 10 humesani mpahla n'wa mi vona ku mi ya kwini hi ta ku fayeni a swi antswa a ku nga ri na notice ende va te voho loko ni va vutisa ku maphorisa ni ku va mi kombile maphepha ya ku faya wo va ku a ntirho wa hina ntirho wa n'we yini va ku ntirho wa hina i ku languta ku a ku lwiwi mara hi voho va nga tlhela va byela vanhu va ku faya va ku do your job se a ni tivi ku a ku ri ku lamula sweswona a ni voho i ku maintaina peace va fanele va yima kunene va languta loko va vona vanhu va khomana va ku va lamula se vo a va nga ta nkula a va swi tiva a va te agenda ya voho na va ka masipala na va government va lava nga involve a va te agenda ya voho ya ku faya a va nga tirhisi procedure ya khoto ya nawu a vo lava ku honela vanhu na ku poyila mukhulubutu mukhulubutu va n'wi hluvurile a nga hambalangi sweswi la nga kona va n'wi hluvurile laha tikweni hinkwaro. Mi nga rivali loko se ya khota swi vula ku hi vulavule na vanhu a hi nga ta ya hi ya faya kusukela hi 2022 leyi mi vulavula ku yona hi ka hi tsala mapapila hi endla na ti-loud hailing ni hlamuseni ku hi ri na security ya 24 hours na board leyi va nga hi fika va yi susa laha va swi tiva kahle I think lava tshamaka around va nkonkona mukhulubuti va swi tiva kahle ku eka ndhawu liya ku na ti-problem and va woniwile ku mi nga yi mahlweni mi xava ndhawu leyi mi nga yi mahlweni mi aka ka ndhawu leyi because loko mo aka loko se ku ya ku hela process mi ta fayeriwa and vanhu vo tala va fayeriwa a ro sungula vanhu va fayeriwa ndhawu liya ku na malembe lama hundza ku ya fayiwa kereke yin'wana a va savo lo veka tinsimu letiya letikulu swa to durha hi bohe ku ya faya ku hi va byerile ku a ku endliwi mi nga endli nchumu laha lembe ri nga hundza with the same court order hi ya faya ndhawu yin'wana leyikulu 4/2 hectares ya khumbi ri nga akiwa hi switina na tiyindlu timbirhi kwele ndhawini yeleya
ku ri vanhu lava va swi tivaka va nga byeriwa mi nga aki la loko ko hi nga fayi hi nga landzeleli nawu South Africa se ku ta kala nawu un'wana na un'wana to nghena kun'wana na kun'wana aka i ta va ri na price kwalaho va fika va nghena va sungula ku pandzela na switense so ma swi vona ku se hi ta va na leswi va nge banana republic ende leswi swi khavhara not masipala kumbe mfumo na ti-private individual lava va nga na ti-properties so loko ho ka hi nga landzeleli nawu hi ya va na ti-problem loko hi ya mahlweni xo sungula ni ta kombisa ku misava leyi va nge le mavokweni ya tihosi loko mi ya swi lavisa kahle i misava leyi yi welaka eka mfumo Republic of South Africa or i misava ya state so sweswi mi vulavulaka ku na title deed leyi nga koho leyi mfumo wa South Africa wu nga donate ndhawu liya ku yi va hansi ka masipala so na confirma sweswi ku i ndhawu leyi hi vulavulaka yona i ndhawu ya masipala voho masipala a va lawuli tiko a va tisi ti-services evanhwini voho va yimelela ntsindza wo karhi ku nga ntsindza wa ka nkuna hi wo lowu va yimelelaku woho swi ri hi marito man'wana la Tzaneen ntsindza i wa ka nkuna a swi antswi va tekela mahosi lama hinkwawo va ma tekela matiko hinkwavo ku sala nkuna because hi ye loyi va n'wi recognizaka lavan'wanyana hi tihosi le ka masipala tihosi va ka nkuna ntsena mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa ku xana ku fanele ku humelela yini hi vaaki lava nga fayeriwa makaya ke hi tlhela hi mi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka mhangu ya vaaki lava nga fayeriwa makaya hikokwalaho ka nyimpi ya misava exikarhi ka masipala wa Tzaneen ni vukosi bya ka Mugulubuto. I phepha ra tiko ra ka Mugulubuto hinkwaro nkuwankuwa ya ka Mugulubuto le tikweni ra ka Mugulubuto Dan le tikweni ra ka Mugulubuto Mariveni ile tikweni ra ka Mugulubuto Tzaneen hi vuyo ile tikweni ra ka Mugulubuto hambi le Thaba Estate ile tikweni ra ka Mugulubuto se swi tikomba nga ri ko va na vanhu lava va nga le ku dyeni kwala mapurasini wa walama na matiko wa walama hi vito ra ku hi vun'winyi wa ndhawu hi vun'winyi ku ve a hi vona the rightful owner ya tiko rona rero phela loko u za u khoma leri a ka ha na loyi a fanele ku yima mahlweni ka wena lera crown ri angarhela tiko se mbula ku va nga ni byela ku I must go and identify tiko ra mehe endzeni ka tiko ra mehe ni ta identify njhani ni identify crown ni ku laha hinkwako hi le ka mehe swa koteka ku endzeni ka yindlu ya mehe ku va na khichi leri nga ri ku ra mina mara ku ri ndzeni ka yindlu ya mehe swa koteka a swi koteki loko ni zani ku yindlu ya mehe i yindlu hinkwayo i ya mehe leswi nga laha ndzeni ka yindlu hinkwaswo i swa mani i swa mina se leyi i mutswari wa ku komba ku tiko ra ka Mugulubuto ri temba hi nambu wa Richindrele ku temba hi nambu wa Richindrele ku ta hi le Coach House ku ya nghena Tzaneen ku ya helela a Muketsi ma ku tiva Muketsi hi la a divile hi la hi tsemelanaku na mujaji koho according to the memorandum lowu ni nga wu khoma la hi lowu hlamuselaka timhaka teto ene a wu tsalangi hi mina wu tsale hi valungu kwale Pitori lexi mina ni xi lavaka ni lava yindlu ya mehe back ni lava yindlu ya mehe because a na kaya a ku ri kaya lera ni ri akele vana va mehe a ku ri laha se a ni tshama koho tolo loko swi humile so ni tlele movheni a ndzange ni nga va na ndhawu ya ku etlela hambi sweswi a na ndhawu ya ku etlela loko mi suka la mi ta ni siya kwala ni etlela kwala so ni la masipala wu nyika kaya ra mehe back because me a ni tivi ku ri ndhawu ya masipala masipala yena a faneleke a vona leswaku vanhu lavaya va tlela kwini a vona ku wa va akela tiyindlu a vona ku va compensate na mpahla ya vona leyi yi nga fayiwa va fanele va vona ku va va hakela ka swilo sweswo hinkwaswo and a hi lavi swi teka nkarhi because vanhu lava nga na timovha sweswi va tlela ndzeni ka timovha lava nga riki na timovha va tlela khwatini tihosi na masipala a va ve ni ndlela ya ku tirhisana ndlela leyinene ya ku tirhisana ku korhokela vaakatiko ku
ku nga ri tindlela ta ku xanisa vaakatiko ntsena lexi lavaka xona i vukorhokeri loko sweswi hi ri vaakatiko hi lava ndhawu loko ri ku ndhawu yi le mavokweni ya masipala a hi nyike ndhawu leyi hi ri laka hi kota ku aka loko ri ku ndhawu yi le mavokweni ya tihosi a yi hi nyike ndhawu kutani masipala na yena a sapota kumbe a seketela tihosi ta yehe va tirhisana ku pfuna vaakatiko a ni ta va pfumelela ku va susumeta loko ndhawu leyiwani a hi lo tshama hi nkanu mara loko a hi tshamanga nkanu a ni swi twisisi ku ri hikwalaho ka hina va fanele va susumeta swilo swa hina va fayetela va hi onhela hi ndlela yo fana na leyiwani ni vona swi bihile swinene a hi maendlelo ya kahle eka mfumo wa xidemokirasi eka xidemokirasi hi laha vanhu va fanele va vulavurisana na mfumo wa vona va ri mfumo wa xidemokirasi i mfumo hi vanhu a ku na mfumo loko ku nga ri na vanhu se ha hlamala namuntlha loko vanhu va onheriwa ku ri mfumo lowu i mfumo wa muxaka muni wa ku wu onhela vaakatiko eka leswi va ringetaka ku tihluvukisa eka swona ku ringeta ku antswisa evutomi bya vona bya siku na siku se hi vona swi hume endleleni hi lava leswaku a va dyondze ku tshama hansi hi rito leri ra ti-negotiations ri sungule ku ri twa hi lembe ra 1994 hi malembe ya va Mandela va tshama e-Union Building eka Codesa va endla ti-negotiations so ho hlamana namuntlha a swa ha negotiatiwi so ku tirhisiwa matimba vanhu vo tala a va languti o va lavisisa ku munhu loyi a ni xaviselaka ndhawu leyi i ndhawu ya yena yi ku proof the only place u nga ta kota ku confirma ndhawu i le ka masipala so hi kombela ku vanhu before va xava ndhawu whether va xava yindlo or va xava xitani or purasi a va teka masipala va ta confirma ku i ntiyiso ku munhu loyi a hi xaviselaka hi yehe munhu loyi a faneleke a hi xavisela because vanhu vo tala va le ku xaveni ka tindhawu loko se va fanele va tshama va kuma lero van'wani va xaviseriwini wa ku tshama un'wana van'wani va kuma lero loyi a nga va xavisela u ti lavela mali a hi vulavula na tihosi siku rin'wana wa ka va komisa va ku no loko u twa munhu a ku xavisela xitenze hi 4,000 u n'wi swi tiva ku a hi price leyi chajaku yona ya yehe kwele mi xaviselanaku kumbe tindhuna ti mi xavisela hina hi xavisa hi vo ma 800 1,000 mara vanhu va teka advantage hi ku vanhu va lava ndhawu hi fikisa xisweswo emakumu ka nongonoko loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za Facebook na X hi kumeka hi SABC mahungu a byi ve bya n'wantenyani ri perile